Ameru ni boretwe gutigira ni baguteana batigutezaniria untuire bwao buria batirimanire kuma kiri bajuju bao jaja ni mataro ba mukirite kiri mambura jamurano jumwe jure jwetithitwe na mbere na njira ya kiuntuire bakiaria kurubaba ni baugite mantu jama ingeja kuthithwa kagitene gaka ni jakinandi na bubu ni bugutuma Kimiru gikuriria Muthurumuruki na Chonkuruki. Na gitumi giki nene muno antu kutha bakirumira ginture ke Kimiru nikenda gutigira Kimiru gitathira na unture ba Kimiru na kinyami kaliretera ura eje ni ntumiri kira aciari muno bara kuthithia biatho kuthigira biatho bibi ibi kuthingatira mutataja wa Kimiru tukarite je katuriritwe ni mitugo yetu ya Kimiru na twaigwa batwi karigeto ka mwisho tukathithiria murano jo kwirikania na aratumite na iro tuguthithagia irikyo gatuma tuthithia murano juju juri jwa Kimiru kana jwina mantu jakoni gintwiro gietu arawona kwina igare ukia kwina tujuga kuri na ikiri nekenda twirikania aratumite kinya irio bire bya ukima bire bya kima wa mutu eta mukinde kana tamonde ni irio bithongi bira Mumiru arijaga na irio bitari na kinyathi na ya kiu lakini kuringana bira twitite na mbere tukirijaga ibietite bieto affecta na ndega tukwirikana ya manto jetu ya Kimiru tureta ke digital tokorerwa nare tumete but now we so ntonere ibwega tochoke nare tumete nare jojo beto bambererie ikenda tochokia culture yetu erera rekora ontobo bunandi bwatu menyana banandi bamenya ndio miche Kimiru na mikalira Mumiru ikiogo otega mekere yeto narua yokare kitamaduni na nyeiro bira to savere anto biokare bia kitamaduni itokiere ochoro na itorugere irio bigweto ankonja matoka na mokinde bira bia ruga we jojo beto totiga kwa avoid maisha ja turare tokojokia ja digital ikenda tuambia maisha ja mega jarajaga tokoria kemwere na kemathoganio ikenda tothiria merimo yojori ndegorwete ta cancer na erete kuona matibabu nonto bakwethero irio bira tokoria bitena health benefits to us twere for the sake ya korea nonto mauta jatebui. Kitu ya kwanza katika utamaduni wameweza kuposa atakaye kuwa mke wangu Yvonne vile jinsi ya kumtuza Bwana. Tena ndamwira mtu abwirete kumenyera mukuru we na abwirete kugia heshima na kanywa na abwirete guteka second thought teko wero agento na akaunguthukira na abwirete ukara na akathogania agafafanua imbie yongwa eriote utekwirwo akajukia buwerero mbere amba kuthu na iro kuga batwi turi Amiru tuchoke ni nyuma makinya makai twirikanie no tukinya marieto je twera tugwitana narua turebeta marieto aja utuma atimenyekana inyaimuna lakini ukarikana kanyuma aria meke kurukite jaunda abwira mbitwa Kiruki Philip Kiruki Wantonthieri batimwana narua utiginto jakiwa kumenya kwa Ntonthieri straight away euga mtu wi Mumiru so akwenda kuromba community yetu ya Amiru tukorerwa ni tradition yetu na niyo yiji narua nja yakwa tukwirikana ya aratumite nkiripotera wori weekend bechambo Muthurumuruki.